Sika edi nipa ebedu achire enam sika nti nyoma enkofo bi edi nkrofo ma bi eye ne chese wodwen ho a wonte ase because of sika nti obi edi ne yonko boni anaso obi de obi ba efa oya omukrampo na wondwen ho because an outcome of the nipa ne FM no eye se ne sa ebeka eye sika na chese eno ano no ho ato no anase sika na wo benya ne nti no chese yawa nipa ne FM no wondwen eho na enedai ye de ni ekokopie mu ewo Uganda ye police officials a wo mo ewo Uganda e de wo mo ene ekokopie mu ewo guest house bia ewo no ma me no wo ekase de enkwada edu 914 wo mo etimi rescue wo mo e de afri nipa bonfo ensem ana chese ya camp wo mo ewo sa guest house no mo am but aye ene ni so de hunu nyina ene se chese wo mo ne enkraman ena eba beda na chese wo mo nso so wo mo ne nkraman ne da ye den ya de nkraman ni wura no ebetua ye nipa na wode nkwada no ekoye no eye den eka na chese ono de ni sika ena woje eye ehum na ebusuafo ensem yi wo mo ekokohu nkwada yi ewo guest house a ewo Kampala Muyanga Hills Resort ewo ena chese wo mo ekokohu enkwada enom na ya police officials na ede wo mo ensem no etu edwana chese enkwada no ya campi wo mo ede egu edem wono mo activities ayede wo mo eye se wo mo na emwa na eda ena ebiom susu yede wo mo tutu akwan ko ba bi miaye kokoye enwuma bi chese obi ennim ejuma kram yede enkwada no ekokoye na chese wo mo nyina susu emma enkwada 14 no wo mo nyina emma na wo mo emma wo mo no enyina ensuso eno chese wo mo emfie no omo ye under age omo ye under the age of 14 years I just say from year 6 kokoko si 13 the wanyini wo mo pe na year 19 enkwada 14 ni nyina no wo ye under age under the age of 14 ba ko pa wo mu wo no pe na year 19 years na just wo mo nyina minor na wo mo hihye ye mu no so na just minor de eni kwanse wo ye adwuma eni kwanse wo tu kwan edi ko other European countries just wo maame ana say wabusuafo ana de wo hwe wo so no wonim eho hwe na eno na chese ekwan a enam so ma aposifo no enya hint a wo mo etimi tu sa anamon no concerned resident a wo ho no ma wo Makinde division wono na witness yes say there be yede nkwada we mu ababa begu efie honum a just wo hwe nkwada ne ho ne wo mo ye bia otimu se da bi nkwada yi enye wo mani ase wo betini na betini aba bepie mu e wa ha se wo susu se bibi ekosom enti eno na wo duedue mu se da bi se ade bi se ne de nkwada no den ene cheso kokobo aposifo amane ede efa ho aje se aposifo ekoko discover enkwada no papa ye holiday home as se ya me no wo ekase ede maami a na cheso wo enkwada 14 yi na kache no ni din ede Dorothy Ndagire cheso wo ye NGO worker cheso wo no mo a wo other companies a wo interact UK no wo mo echemu a all those same organization no register under the Uganda non-governmental organization of the legislation no teachers say maame no wo aposifo akache wo mo hwehwemu ede afa ho na enkwada yi nsusu no chese de wo mu a wanyini wo mu 19 no ebesi sabre wo mu nyina nsusu no wo bi anye na adwen se wo kire se ebia ofiri ha anase ofiri obi ntimi revealing na identity of the origin efa ema aposifo say no maame Dorothy yi wo aposifo akache a hwehwemu ekoso wo mu eto so se de be ya wo mu betimi aye no mehu nkwada no awofo na wo metimi atoto wo ma no anase wo metimi ehunu be bia nkwada no efri so wo mu free Uganda ho say wo mu free he na ne wo metimi aye aboa na etimi asanso ede wo mu akowoye wo mu eji na abusuafo eno ma bi say ye dwen ho aya ye ntiase na ansa na metoa ensem no eso no me kai mu Ocha de Herbal Center to ensa ede afro obibia
wo yare ete wo so wo kyerɛ sɛ wako nanso so wo yare yi enya de se ekɔ ene uhunu na so odwonku ade bechi na kyerɛ sɛ wo sisi ya oya wo behunu na ɛhye wo bo na ɛhye wo nsa ho na kyerɛ sɛ wo yɛ wo hwe enye no fe saa na da bia wo di a doctor fo wo akɔneaba trantwie sam ocha de ese ene wo haw no etuo atwa esanse waba ede ama wo de no bna ene habama ena edi eye ni dwuma sanse bible ma yete sɛ yese ye ndi nuaba no yemfa na hahan ensa eye yare enti ono de hahan a ena odidi ni dwuma eno nti yare bia etete wo sɛ oba a wo pa wo ye diabetes na haw nti hye wa yare ewo so ede am fane number ewo screen no eso na ene no endi eye ehye na yare no obetu ase deku na yetoa ensam no eso a ebusuafo ye hwadio eba ne sen ena kyese enkwada yetimi ekampi wo mo edi wo mo kokko wura eye edan ba akomu all in the name of say ye wo mo ne enkraman enkonkoda ana say ye di wo mo tutu akwa ye eye adwuma ebi ne ye kano ha awofo binom aye so weak to the extent say wo binya ba na kache oh wo bayi me ho sa mo bre na wo bayi de me be se me mboa mo fa wo ba ne ma me bosu mi bia betua wo kase ye be ma wo se wo ba no susu ye be hwe ne ye de ni ko school ye be ni se na ma me ono susu woni bie na wate se ye se ye be ma ni sika bosu me bia 5 million kra na nimbo bi so da anase ya kache se ye be ma ni 8 million na nimbo sika ni bi aso edam enti what na baby fa akom na bosu me ba beso na ye be ma ni 5 million na ye be ma ni 8 million ye be man 1,000 Ghana ebi because of say ne ba ewo baby abra ne ba no nsusu no enya se ne ho be kire no wo be go school wo be didi na se wo betimi ahwe ne nkwa de na maame no so age atum say yo fa me ba ekom abra won hwehwe ni pa na kire kwan anase won dwedwe mu busa say ni pa yi adwuma be no de me ba na ekwakoye enti eyampa say me ba no de ni go school anase say wo bi wo no nkwa de ne ba na me ni pa no kwampo say ni pa na mfa ne nkɔ no so wo be frem po busa ne ba ne sem ye bia akosua abna akuya baby anwe hot sen baby awe ye hwe ye den na ekọ anaso ono nkompo etu na ma akọ no nkra kwakọ hwe se o enne me besra me ba na hwe se de me ba na pomudi esi eten awufo binum enye sa sika na ono onya ne bosome no enough ede ema no wanti ne ba na nka krampo no ni se o yo okay ye besra awofo no mama ye nhwe se ye tibia ye wo mu ohia do kro ye nyoma bi nkoye ntino na ye gya ye ma no de ama enkofo binum se wo mu enusu wo mu ense wo mu abra wunni ma de kodi ye de wo ba no ekọ akwa ye oba wani abeka cho oba ne yare oba na wuse ni se na eno anu no nipa no wanya ni sika yo na wo na wo chim ye wo oba no wo mo baba besu wo bebobna na wo ba be di abobo na wo ba be di arewo mama ye di eye sika echi na enu ntie nton ye ma ne da che emfa ma fofra abra wunni mo ba no ne hyebre wunni mo ba ne daachi ye besere yensu say apostle ensetinya so eye ma me Dorothy emu ne besen kwada nso wo mu open up na wo mu nka bia ya wo mu free bia ya wo mu tie se de be beboa ama nhwehwemu nso so atimi akọ eye eso wanu na so ye ma me nso so ne abeje wo ba na wunni ba bia wo ba no wo ntene nka na wo tinka bo we nso so na wo so atu eye eho anamom na ebusuafo ha na ebre ema me kwama me di dwumadie no asie waje nche efa ensem ho nso betimi di aba betu edwa ewotuma gh comment section na like videos na share all the social media platform media ene ekwia sikapa dasne yebesan edi ehia ebi makram